nibyo koko kuri uyu wa 23 ukwakira 2024 Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiriye uruzinduko mu birwa bya Samoa aho yizihirije isabukuru ye y'amavuko. Nkuko muri kubibona ku mafoto aho yizihirije ibyo birori, yari ari kumwe n'itsinda ry'abayobozi bamuherekeje mu nama ya CHOGM 2024 iri kubera aho muri Samoa. Ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe uri kumwe n'umukuru w'igihugu yanyujije amafoto ku rukuta rwe rwa X, ndetse ayo mafoto yaherekejwe n'amagambo yo kwifuriza papa wacu cyangwa se nyakubahwa Perezida wa Repubulika isabukuru nziza ye y'amavuko. Perezida Kagame yavutse mu 1957, ubu akaba yujuje imyaka 67 y'amavuko. Abayobozi bifatanyije na Perezida Kagame harimo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza no mu birwa bya Samoa Johnson Rusinge, hakaza n'umuyobozi wa RDB Francis Gatare, Minisitiri w'ibikorwa remezo Jimmy Gasore n'abandi bagiye batandukanye. Perezida Kagame rero yageze mu mujyi wa Apia tariki ya 22 Ukwakira, aho yitabiriye inama ya CHOGM ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Perezida Kagame rero kandi yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wa Samoa Fiame Naomi Matafa. Ibiganiro byabo bikaba byaribanze ku kurushaho kunoza umubano w'ibihugu byombi u Rwanda na Samoa bihuriyemo. Iyo CHOGM iterana buri mwaka, CHOGM iterana buri myaka ibiri, yaherukaga ikaba yarabaye mu Rwanda muri Kamena 2022. Icyo gihe rero Perezida Kagame niwe wari ku buyobozi bwa Commonwealth kuva icyo gihe muri 2022. Samoa rero ni isimbura u Rwanda ku mwanya w'ubuyobozi bwa Commonwealth muri iyi nama ya CHOGM ya 27 y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango iri kubera Apia mu murwa mukuru wa Samoa. Ikaba ihuriwemo n'abakuru n'ibihugu bigera muri 50 bigize uyu muryango. Samoa ituwe n'abaturage 222 n'abaturage 382, ariko iryo nibarurwa ryakoze mu mwaka wa 2022. Ubu ngubu tugereranije bashobora kuba bamaze kugera nko ku 500 mo gutyo tugereranije. Iki gihugu rero cya Samoa kikaba gikoresha ururimi rwa Samoa ndetse n'icyongereza birumvikana, kikaba kiri ku mugabane wa Oceania. Prime Minister cyangwa se Minisitiri wacyo w'Intebe akaba yitwa Fiame Naomi Matafa. Kode ushobora bahamagara bakoresha na akamenyetso ko guteranya 685. Samoa rero ni igihugu gikikijwe n'ibirwa. Samoa rero ikaba ifite umwihariko wo kwambara amajipo. Sinzi niba twabyita amajipo, ariko uko kwambara amajipo biri mu bijyanye n'umuco wabo. Nabonye ngiye nari nzi yuko abayobozi wenda bahagera nabo bakabambika amajipo bigendeye ku muco wabo, ariko icyamaze kugaragara nuko bitari ngombwa yuko abayobozi basuye iki gihugu cyangwa se bitabiriye iyi CHOGM babambika amajipo. Buri muntu akomeza kwambara uko abishaka, nubwo hari abayobozi bagaragaye mu mafoto bambaye amajipo mu buryo bwo kwifotoza. Ni ibintu rero ubona ko bishimishije kandi bijyanye n'umuco wabo. Iki gihugu rero cya Samoa ubusanzwe ni igihugu gikikijwe n'ibirwa, gikikijwe n'amazi menshi, kikaba n'igihugu mu by'ukuri gifite umwihariko wo kwambara amajipo. Nk'uko muri kubibona ku mafoto urabona ko abayobozi bambara amajipo, ariko muri iki gihugu byaba ari ku ruhande rw'abagabo byaba ari ku ruhande rw'abagore bambara amajipo. Iki gihugu rero iyo hari nk'umuhango wo gusangira ku meza, ntabwo igitsina gore kigomba kwakira abashyitsi cyangwa se kubaha amafunguro kitambaye uno mwenda umeze nk'ijipo. Ntabwo bishoboka, biba ari ikosa rikomeye cyane. Ubwo rero abagore ariko bagira umwambaro wabo wihariye uko bita niba ari marara,
marara no mwambaro w'abagore wihariye bambara utandukanye n'uw'abagabo, ariko byose bikaba bihuriye ku kuba yose yitwa amajipo. Ntago yitwa amajipo niko twebwe twabyita, wenda bafite uburyo babyita, ariko ikigaragara cyo bambaye amajipo. Ngira ngo abibonye nka minisitiri w'intebe yari yambaye ijipo, bakagira n'ibintu bambara mu gatuza bimeze nk'inigi, mu by'ukuri bigaragara ko bigendanye n'umuco wabo. Iki gihugu rero ni igihugu mu by'ukuri gituje, ni igihugu ubona ko nacyo gifite isuku, nta bintu by'akajagari, mu baturage bake bacyo cyifitiye ibintu byose bikaba biri ku murongo, biri kugenda neza. Perezida Kagame rero akaba umunsi we w'amavuko ari uyu nguyu wahuriranye no kuba yari ari muri iki gihugu, ari naho yakoreye isabukuru ye y'amavuko. Abantu benshi rero bagiye bamwandikira bamwifuriza isabukuru ye y'amavuko. Bamwe bakavuga bati byari kuba byiza yaba yayigize ari mu Rwanda, ariko nta kundi, ni impamvu z'akazi, kandi umunsi we wagombaga kubahirizwa, kandi aho yaba ari hose yabikora, nta bintu birenze mu by'ukuri. Mukuru wacu rero reka tumwifurize isabukuru nziza y'amavuko, tumwifurize kuzagaruka amahoro mu gihugu cye ndetse cyacu muri rusange, n'abayobozi bari kumwe tubifuriza kuzagaruka amahoro. Ibyo byose baba bagiyemo ni uburyo bwo kugira ngo igihugu cyacu kirusheho gutera imbere, ni uburyo bwo kugira ngo igihugu cyacu kigira ubukungu, uburyo bwacu bwo kumenyekanisha igihugu cyacu ku ruhando mpuzamahanga, nk'uko bisanzwe n'ubundi uyu muryango wa CHOGM uhuriwemo n'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ukaba waragiye ubera mu Rwanda inshuro nyinshi, ndetse nyakubahwa Perezida Kagame akaba yaranawuyoboye. Ni ibintu rero byo kwishimira, ni ibintu bishimishije, ni ibintu by'agaciro. Niba rero ukunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niba ukunda igihugu cyacu muri rusange, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo nanjye ngire imbaraga zo kujya nkucukumburira amakuru nk'aya, amakuru meza kandi yasohokeye igihe, kandi y'ukuri atarimo ibinyoma. Reka rero mbashimire, reka wowe wateze amatwi iyi video, reka nkwifurize ishya n'ihirwe, reka nkwifurize guhaha ukaronka, reka nkwifurize ubuzima buzira umuze, Imana ikube hafi. Inkuru zo nakagaruka, buri munsi tuba tubafitiye amakuru menshi mashyashya, kandi nizo nshingano zacu muri rusange. Mwakoze cyane rero, reka mbabwire nti mugire ibihe byiza, Imana ibishimire. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Channel ni Oliver Rwanda.